Padang Mensyam Tayo, Hapo Dhubri District, ka Sarkar Assam, kala penjat penprai ki Ying Shong ya ki Ying Sa, bat palat si Phajar ngot ki Poi A, ka Sarkar Assam kala penher kerat lut, ya kita ki Poi A. Henry samenta ka kenti pad ka Sarkar Assam, kamot bat penher kerat beng ki Poi A, sa shisin na po gol para district. Ka Sarkar Assam kala aya ki kot kisla syaki breu ki besyang besar po gol para kata hajan ketika paikan reserve forest bagi deben mi mardorna na ketika jaka na baka de ke jaka jong ka Sarkar Assam kumta kita ki breu ki bede ki Poi A lane kita ki khar Bangladesh kila ya ki persyai kene ke jinglek ka Sarkar Assam bakila ai kesru da ka baki pha hapo Guwahati High Court ka Guwahati High Court ro kala kenta ji gini ki kes kabala ai de gini ki nong snong jaga te snong gol para bad menta ka Sarkar Assam da ka basuk kala ban penjat pen prabiang ya ki Ying Shong Ying Sa jengki breu hapo gol para palat arah jar san spa tamngot ki nong snong ki bede ki Poi A lane kita ki nong Bangladesh menta ki haban mi mardorna na ketika gol para district kum si benta ban light kano ka jing ya snam nabah po Dhubri kabadang Jiam Syam Tayo bon ngot ki brek lamen sao tang na kadaw bagi kon persya ya ki pulit kumta amdan cakai ki Poi A hapo ka jela Assam naba u Himanta Biswa Sarma menta ulaong panang ne Shekhmat un penher kradot ya ki Poi A buan syong wan sa bian hapo ka jela Assam kane ka jing penmena ka Sarkar Assam bahkan penjat penprana ki Ying Sa ya ki skol ki Ying mane muslim terter pa gol para banadu lasai kata khat wai trik bunai Julai usnam arajar arsan kakam kanjad no Shakhmat kuslai ki Poi A hapo ka jela Assam Henry haba phai pa Meghalaya jongi pat da kampong